Ki samut ki MLA ki ba ino kam kum ki MLA ha ka atpu frateri unai wing ki ba kentup ya Benedict R Marak na kaseng National People's Party badai UMLA ka Raksam Grey constituency uba Himalaya Sangpliang na kaseng Trinamool Congress ubadai UMLA ka Mausanram constituency usamwal sangma badai UMLA ka Bakmara constituency bat ka Fairland CA sangma na ka National People's Party bat na ka Salsela constituency ha ka khatsaw teri uno pra kila penyeso ya ladi bat kaseng Bharata Janata Party ha ka ni gasngi la yang buram yakini kita khot mai da menteri rang ba kejala Assam Himanta Biswa Sharma haringar kejing donlang unong yalam ke BJP jong kejala Meghalaya uba Ernest Maury lembat kiwei ki nongkit kam keseng श्री सैमुअल संगमा जी से भी आग्रह है कि वह भी आए। एक बार चारों लोग एक साथ आ जाएंगे तो फरलीन मैडम कर दिया। आप चारों लोग आइए एक बार अच्छा सभी जी आप आगे चलिए थोड़ा सा एक अच्छा फोटोग्राफ बन जाएगा। पहले एक बार ये हो जाए चारों आ जाइए एक बार आइए 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 रितु भाई संबित जी रितु भाई आ जाओ इधर इधर थोड़ा खाली थोड़ा सा नजदीक हाँ